lelai. Pikalan. Kanda pi tharai kan ni kapisa. Kali jauh na kan ni. Ba ka hospital te kala ajngai nang ni. Binti aswa hang ni hadu nda de por kamu. Sister, hap siu kat noma? Kasurkar kalau siulut iki jing separo. Namar man kaway pa kaway ka minsim kalong ka bakordor. Gikum ka JCOMSWA ngau information setari ngawan berpensya ya ke jingkren CEM badon burom bau marshal SBB am ulatip lupa te usya dengan bakan long ke session Kyrpang naga benta udeu yong haj ya gani ga jingkren CEM badon burom ngi penremjur kumno bau marshal kumno utip lupa ya ka kam jong ka council watang member jong ka council ro umdei kani ka long ka babakla Kajing ong CEM badon burom hagapor bangilay ay memorandum ha office CEM uong yangi hatu ka council ka don bormo bantu klar halor ka kamti dewyong bad hagatagapor nagaliang president ulaong hood baka judge ka don ka ikhtiar banya daki yaki marpo kandeu bad yakane ikhtiar bala ay da constitution jongari India la jubab marshal yu CEM namar umdei member kani ka jingkren kulmar jong CEM badon burom ka pausay ba ulasya pressure na kiba halor nagataga daw ulakren kulmar haka station ikwa ban kali no CEM badon burom nado ba pilong CEM nado arajar khatsaw hado menta balay phimjo pelong station Kyrpang na benta dewyong nalor ba phiti ba ka judge ka pet ya ka khendeu usiep balay pisngap menti ya kani ka kamti dewyong nado ba pilong CEM upay ba utip syai tat hado ba sya dengan presiden jong JCOMSWA sekendit benriu ka judge banlum ya ka session Kyrpang ya udewyong ka JCOMSWA ka ay khuble ya baro arliang nado ki opposition but ki ruling tingi ay khuble Kyrpang ro ya ki opposition leader si Andrew Shulai but u rikut paring ki yada ya ka try ya ki try jaka namar hakani ka session lawanra lai benta haga jing yathir ki lala ban pendo yaki company na benta ban ya don benta haga kam tray dewyong